Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aravuga ko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda. Soki nayoki ke bazwi lokalite moko to babeti lisasi kongole moko akufi. Ndamutse numvise ko bafasha agace na gatoya cyangwa bakarasa isasu rigahitana umunyekongo umwe gusa si babiri umwe, nzakoranya imitwe yombi y'inteko mbasaba uburenganzira kuko niko itegeko nshinga ribivuga, ntangiza intambara ku Rwanda. Perezida Tshisekedi aganira n'imwe mu mateleviziyo y'i Kinshasa, muramwumva mu kanya. Amagambo avuga ni amagambo utafata nk'imikino kubera uyavuze uwo ari we. Ibyo ari byo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu, nubwo ayavuga nk'umukandida, ariko kuba umukandida ntabwo bivanaho yuko uyu munsi ari we mukuru w'igihugu. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda, mu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aravuga ko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda niharamuka habonetse imbarutso. Mu ijambo yabwiye abayoboke be n'abandi bari baje kumwumva yiyamamariza ku kibuga cy'indege cya Njidi kuri uyu wa mbere, Perezida Tshisekedi yavuze ko nihagira umuturage we wongera gupfa azasaba inteko nshingamategeko imitwe yombi kumuha uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Amagambo yasubiyemo aganira n'abanyamakuru ba televiziyo imwe y'i Kinshasa. Kugira ngo tubone amahoro hakorwa iki? Ni ukumushozaho intambara, kandi narabivuze ndongeye mbisubiyemo hano ndabibabwiye kubera ko nari narabibitse. Iki gitondo naganiriye na televiziyo imwe yo mu mahanga, ariko sinashatse kubivuga. Nayibwiye ko nabigeneye mbere na mbere abaturage ba Kongo, aho nabivugiye Cangwe, kandi ubu nibwo mbivugiye kuri televiziyo ya mbere yo muri Kongo aho iwanyu. Haramutse habaye agatero gatoya gusa, bariya mwabonye bishimisha bavugira i Nairobi, agatero gatoya gusa, reba neza ku minwa yanjye, ndahita mpamagaza mu nama imitwe yombi y'inteko nshingamategeko nk'uko itegeko nshinga ribinyemerera, hanyuma mbasaba uburenganzira bwo gutangaza intambara ku Rwanda. Ndabivuze kandi nkoresheje imvugo nyayo kubera ko ibyo ndanabyiteguye. Kandi rero uyu munsi ntibinasaba ko twohereza ingabo zo ku butaka mu Rwanda. Duhagaze iwacu dushobora kurasa kugeza i Kigali. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Kuki bibaye ubu bitabaye? Ni ukubera ko mbirambiwe. Bahingiye ririya kinamico ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ryaba ari abantu batazi ibyo barimo mwabonye Nairobi, kugira ngo babone uko bongera guhurwaho M23. Murumva ko igihe cyose nabaga ndi mukuri iyo navugaga ko ntazigera nganira na M23, kubera ko nzi ko ari ibikoresho leta ya Kigali ikoresha igenda ihinduranya uko ibishatse. Ndabizi ko ari mwe Abanyarwanda mubiri inyuma, ariko kuri iyi nshuro birahagije. Kandi nanabibwiye Abanyamerika, ibyo nabwiriye abaturage Cangwe nari narabivuze na mbere. Mu kubaha Abanyamerika narababwiye nti murabona ko Kagame adusuzugura, nari narabibabwiye. Aradusuzugura, ubu birakwiye ko haboneka umuntu uhagurukira kumuhagarika, kandi uwo muntu ni njye. Niyo mpamvu mbivuze mbisubiyemo, si urwenya. Kiriya kintu bacyita ngo iki? Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki nayoki ke bazwi lokalite moko to babeti lisasi kongole moko akufi. Icyo ndamutse numvise ko bafasha agace na gatoya cyangwa bakarasa isasu rigahitana umunyekongo umwe gusa si babiri umwe, nzakoranya imitwe yombi y'inteko mbasaba uburenganzira kuko niko itegeko nshinga ribivuga, ntangiza intambara ku Rwanda. Ndabibabwiye, baramutse babikoze ejo kuwa gatatu mu gihe abanyekongo bazaba bajya gutora, imitwe yombi izaba iteranye kugira ngo bampe ubwo burenganzira. Kandi ndabivuze, ndimo ndababwira ko dufite ubushobozi uyu munsi. Ntibatinye, abanyekongo ntibagire ubwoba na buke. Uyu munsi dufite ubushobozi buhagije bwo guhagarika amabi y'uriya muntu. Aujourd'hui, les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Perezida Felix Antoine Tshisekedi, mwabyumvise, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko yiteguye gutangiza intambara n'u Rwanda haramutse habaye imbarutso igaragara. Nahamagaye umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda, ntangira mubaza uko amagambo ya Perezida Felix Tshisekedi yakiriwe i Kigali. Amagambo avuga
ni amagambo utafata nk'imikino kubera uyavuze uwo ari we. Ibyo ari byo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu, nubwo ayavuga nk'umukandida, ariko kuba umukandida ntabwo bivanaho yuko uyu munsi ari we mukuru w'igihugu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngarutse kuri ako nari ndangirijeho, ni amagambo adakwiye umukuru w'igihugu. Ibihe byose yaba arimo ntago bimuvanaho iyo statu, ntago bimuvana kuri urwo rwego. Ni amagambo sinaya gusa yavuze ejo, tugendeye ko nayo yavuze mu bihe byashize. Hari igihe ari imbere y'urubyiruko ati washaka kohereza ubutegetsi bwo mu Rwanda nzamushyigikira. Muri ibi bihe byo kwiyamamaza ati perezida w'u Rwanda ni nka Hitireri, nzakora ku buryo arangiza nka Hitireri. Ati perezida w'u Rwanda sinzongera kuvugana nawe, tuzahurira mu ijuru. Nk'uko nari mbivuze, ayo si amagambo rwose akwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba ari mu gihe cy'amatora, yaba ari no mu bihe bisanzwe byo kuyobora igihugu. Hanyuma ikintu gikomeye cyane, ni amagambo atajyana ku ihumure, ni amagambo atajyana ku mahoro, ni amagambo atajyana ku ituze, ni gashoza ntambara. Ariko icyamubabaje cyane iyo umurebye avuga, urabona ko ashingira kuri ruriya rugaga Alliance Fleuve Congo rwashingiwe i Nairobi mu cyumweru gishize, n'uwahoze ayobora akanama k'igihugu gashinzwe amatora Corneille Nangaa, na M23 irimo. Birasa naho byamubabaje, nayo mpamvu asa naho yongera gutunga agatoki u Rwanda. None se ko ibyo bintu byakozwe n'umuntu wari mu byegera bye, bigakorwa n'umuntu w'umunyekongo, agafatanya n'abandi banyekongo, yabanje gukemura ikibazo abo banyekongo barimo bamubaza? Kuki mbere yo gusubiza abo banyekongo aho baba bari hose, baba bari i Nairobi? Numvise guverinoma ya Kongo yaranashatse kwikorera guverinoma ya Kenya, uretse ko guverinoma ya Kenya yabisubije iti hano abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza. Ni ibibazo abanyekongo twamye tubivuga ko bafite hagati yabo, ni ibibazo abanyekongo bamubaza. Kuki ahita abyikoreza u Rwanda? Ngira ngo muri iyi disikuru twabonye arimo atanga interview niko abivuga, arabivuga ariko nta kimenyetso atanga ko noneho n'abariya bari muri Kenya cyangwa se n'abari ahandi nabo koko ngo bashyizweho n'u Rwanda cyangwa se bashyigikiwe n'u Rwanda. Ni abanyekongo bamubaza, nabanza asubiza abanyekongo. Uwamwumvise aravuga ko isasu rimwe gusa niriramuka rirashwe hagapfa umunyekongo umwe gusa, atari babiri, ko azahita asaba imitwe yombi y'inteko nshingamategeko kugira ngo imuhe uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Nongere mbikubaze, muvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ibi murabifata nk'imikino cyangwa se murabifata nk'ibintu biteye impungenge? Nk'uko natangiye mbivuga, amagambo nk'ariya avuzwe n'umukuru w'igihugu, nubwo yaba ari umukandida, nongere mbisubiremo, ntabwo ari ayo gufatwa nk'imikino. Ariko ku rundi ruhande, reka dufate igihe cy'umwaka umwe gusa, duhereye umunsi dusubira inyuma. Ibyo avuga ngo isasu rimwe niriramuka rirashwe, muri uwo mwaka hamaze kuraswa amasasu angahe? Muri uwo mwaka hamazwe kwicwa abantu bangahe? Muri uwo mwaka hamaze gusendera abantu bangahe b'abanyekongo? Hejuru y'amasezerano we ubwe yagiye yishyiraho umukono, ntashyire mu bikorwa. Uyu munsi se nibwo nyine isasu rimwe niryiyongeraho, biraba bihinduye iki se kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga? Ibyo ngibyo nibyo navuze ko ari gushoza intambara gusa. Nyamara yaba u Rwanda yaba ibihugu byo mu karere byariyemeye, byiteguye kuba byamufasha, byafasha guverinoma ya Kongo ibishyizemo ubushake gukemura kino kibazo mu nzira y'amahoro. Tunagarutse kuri disikuru urimo mbazaho, we ku giti cye nka perezida wa repubulika yarangije kuyidekarara, aravuga ati ndabishaka, atari ku itegeko nshinga rimbwira ko mbanza kubaza inteko. Ku giti cye nka perezida, ku giti cye nk'ukuriye ubutegetsi nyubahiriza tegeko executive, yarangije kudekarara intambara, ariko amategeko yamubwira ko bigomba guca mu nteko. Ku banyakigali bumvise amagambo ya Tshisekedi uvuga yuko afite ubushobozi, ko ingabo ze zifite ubushobozi bwo kurasa i Kigali zibereye muri Kongo, abanyarwanda batuye uwo mujyi, atari abo ngabo gusa n'abandi batuye ahandi hashobora kugerwa n'ayo mashashu, abo ngabo murababwira iki? Icyo
nababwira nuko abanyarwanda bakomeza gutuza, bakomeza kugana gukora imirimo yabo kuko umutekano wabo urarinzwe. Si uyu munsi ingabo z'u Rwanda zitangiye kurinda, si n'ejo hashize umutekano usanzwe urinzwe. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze.